Ahanbada Emerging Bible Professor Ministry in Manipurina Taram Oksari Agi YouTube channel Asibu Hawaii Chang Yauna Tabi Diba Sangnana Yingbiriba Kaying Siraba Isnau Singu Ina Takapa Pundoksari Nakoi Matakachu Ishona board people Ishno Nosi Aina Nangja Gadurba topic Asigi Mamindi Hojikana Prithivida Hojik Novel coronavirus na maram oidina laina tina asina ni sikiba mi masingge charwana sani ga saina da sani ga tarahumdoi sukre aduga nariba mina lising mapanga satre mu sure india da zu kerala da mi lising amarong bi chang muk nare hena ina phang pau taba matam da maina phungjai aduga prithibi laba kya da su masi sandorakli asina singba asigi maram da ina khara ngangjagani Logo Moroina, a topic as the Sha Chaba, Amasung Masigi, Masina Ohela Pokudom Tibasing, Iba Asigi Marandaina, Nanjagani, Adugai Hanba, topic is showing me in this part 1, 2, 3, Hina the Mina Queen Mamanda Sunny Necre, Maduno Queen Tabi Vataragati, Adugi Awagisharu Hadugi, Makasa Trakani Hina, no Queen Lower Gasuria, Madu Matang Manana in a Queen of Bible Legis. Showing meeting is in that Maram the Pazan and Nainacre, Madu the Sunaquina, Amukajuna Quina, Yemo, Duga, Nasia Roy Boyna, Aina, Nanjaga with Sha Chaba, Domasi Pataba, Paul, Kari, Wahapaya, again, Habsiki Maram Dina Kari, Anjagani, Duga, Quina holding it that Hana, Shoda Hana, Sanjase, John Borpi, Dragadi, Pilate. Sagada Labor Yam Mingsi Chaurba Ipai Show. Now Pohanga Litana Tagatsare, Aduga. I could get the more cross Latana, Sibiki Prabuji Superstar Mapusu, Hanging Litana Tagatsarepa. Nasigi Sanglabo, Pumpama State Pai Show, Dolaban and Ahana. Now a Bible da Happy Begimatina. Now Nanaki the nice in the Happy Begimatina. Like Arway Masida Hindi Paquina. Sha Chaba Masigi Pataba phalsing Kari Lakwe Hype Asig Madam the Pai Show Karana Nagadori Masida Nahana board Pinabio, Hainang Bokudimo Naki and Nemagimatin or Henbio. As well as Johan Begin, Tagat of Punkudim to Sanhana board Pibidna. A Sigi warning, Nan, people warning as he low to Nepa. I could have Champana and I out and Anakidam Sebata woman but one of you have to Henbio. Hope they can look over now and sing you. I get later Nahana soap you. Naki why do I get in that Tambu? Probably should Christ take in the column Jerry. Amen. I hand but take some of Pasarake, Madudi 3rd John, chapter 1, verse 2 the 8 Pasarake. Beloved, I wish above all things that thou may prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Shidai Zona Maki Matung Bamaki Saboksinda, Christian Sinda, Moruina Equata Having. I give Shirabation Ausa, Aina, Nakoi Buket, okay, Habamatanda. Hiram Ponamaki Mata Aina Nakoibu, quite in Nimba Pambazikano, Nakoi Tawai the Saukatpa, Hakshang Papa, Amusung Nakoina, Tawai the Saukatana labor, I say, Aina quite the Gipamani. Aduna. Snausa equina cambe. Ishona equi, marking Matung labor, Mipun Kudimo, Petibida labor, Mipun Kudimoche, Hakshang Panala Henning Devra. Masina, Habiki Matunedi, why not Hakshang Panala Henning? I do that a Petibida Lainatina, Laiba Mam Secarino. Habis a queen, Mide, Massi. Aduna Massipuna Masicano, equimuna part of what Adugi Mapana, Equida, Lainatina, Pataba Mam Selaibini, Adubu. Ishori missing Matamatam Juju Kudinda, Hinguna labor missing the decade of Yamatanda, a Sigumba Sidaging Atom Yagidam, Ishona, Habiba, Achumbazi Ilaga, Achang Pabagi, Nium Asi Ilaga Sapatara, the Equina, Anapa Hamsi, Snausa, Swing labor Pomoy. Aduna Ishona Tabum Mubus Hambira Matunda, Equigidamo, Ishona Pibi, but Sinjak Chekarino Habs Equina, Canbeder Kale, Hide of Sinjak Equina. Sabatara, Taragati, Equida Anai, Petit the Nadi, Mission and Nadi, Anabase, Yam to Donna Hanya, Kaze, when a part 1 the Sukunya, next time, Amu Yang Si, Mehorungi,
Genesis ki 1 ki 29:30 ay amuk pajarke. And God said, Ishona Hirami, behold, I have given you every herb bearing seed. Aduna maru panba mana masing herb haibni. English ta herb haibni masi mana masing apik ba hangam we asina chingbadagi hawraga akhina adum khamen asinba asina chingba asin siguma mana masing haitare. Asibu green vegetable plus aduga khara u yam wangba nataba u gumna tawba hangam babi gumba asigumba sing asibu khoina khangnei. Adu madu kayawa maru yawba haibni. Maru yawdaba singje taibu mi bani semba maru yawdaba singje masi khoina sabe yate masi aphaba nate. Wishes upon the face of all the earth pithibi like machine bathung laiba. Every tree uhai pambe in the wish is the fruit of a tree yielding seed. Haiba uhai pambe jida kayaw maru yawgadamni madu kaitaba mahaki dara magi seed aduga mahaki dara ado amuk sandokpa sandokngai gi damak maru pambo uhai khudingmak to you it shall be for meat nakhoi gi damak masi nakhoi gi damak chindak pibi krabni habni taibu mi bna loin jiba pam khudingmak oi shemlo matamda ifadam shemlo matamda masi akhoi gi chindak ne hana pibi khemni. And to every beast of the fowl and to every art to every beast of the fall of the year to every that everything that keepeth upon the earth wherein there is life I have given every green herb for meat and it was so. Masina haibji keno pithibida laiba sa aduga atiada paibu section mabungna situna saliba ten khang len asina chingba jiba khudima masida ahingba thawai laiba jiba khudima asida aina asangba mana masingge makhoi gidam chinja pibibani habi isnausa masi aina mamangdu sunai nakre masina tapudi karina khanda taing panda laiba jiba khudima taibung miyo bidigi horgan thawai pamba jiba khudima jekeno mana masing charaga wahi charaga hingatabani habse ishori apamne masi akhoi hakchang ishona khanga sembani haireba akhoi hakchang darkar liba khudimukto ishona sembada pibi khrabani yaw khrabani aduna akhoi masida thajab tai haireba sinjak che akhoi na saba taraga de akhoi na ana habse akhoi punsida lawai sinausa akhoi hakchang phagani ana yawtana hingani aduna sidaida akhoi health ki writer ko yam maming chatpin nupi ama lai LNG White haina khangnabi mahana idamba mahak se ko ishona mongon da vision pibiraga mahana idamba lairik adu aina ai isana su yam naine jakre madudagi phangba khara aduga bible dagi khara aina na khoi from the share toge hairiba Genesis 1:29-30 da mana comment pibigi matina magi lairik counsels on diet and food haiba lairik adugi page 92 da mana sunna haibirami in grains fruits vegetables and nuts are to be found all the food elements that we need. Aduna ekoi miobina darkar leba sinjak ki machiwa ben nutrient makai masang makai do koina kra the grains habni grains adi marum marang habdi cheng gi hu hawai aduna haidi carbohydrate piba koi the energy piba ngamba punam asida sida ko duga fruits haiba uhai vegetable uhai amusung nuts haibi koina hawai gi makhal singje masidai da khaidoi ekhoi gi darkar leba machinjak makai lo ina phangni hai sinausa koi me bna darkar lebe carbohydrate krai da phang koi yam marang kaina phang cheng gi hu hawai asina singbana carbohydrate aduga protein habji kaina hawai makhal sing asida loina phang koi sanga da loina phang adubu sanga yawdru du protein hawai makhal sing asida loina soybean ga habji protein gi da mate koi gi rich source ni masina kaidoi sanga da pibu tu de gi man he pibu ngami haide se phangne aduna hairiba aduga fruits and vegetable haijida khoi vitamin mineral sing habse masi loina yawdun lai hairiba sing asibu vitamin mineral sing asibu aikhoina protective food haire khnai masina aikhoibu mi ama na da yektana ana ye khudong thiba kya dagi ngakthok tuna thambang am sinjak che masine bisnausa aduna khone vitamin mineral sine khoi mi bigi bunsida kwadi wa lejse hairiba sing ye khoina chaba taraga di nungti fruits vegetable aduga carbohydrate asigi awat plate protein gi awat plate khuna ayam na sing hawai cha adu kwadi gi walib je mana masing uhi se khuna saba de matang gi season oiba uhi se khuna saba le ragadi ai khoi gi hakchang gi tarka leiba vitamin mineral sing hadi calcium hajo iron solution na ba de e shan na ba leiba mam brain gi dama haiba haiba mam se punam ha se khuna sidai gi khuna phangane ba adoi tari khoi je hakchang na de yekta na khuna leiba ngamgani ha se aduga aigi topic ta laksege aina mayam da hangjanang je is it healthy to eat
eat meat have aduna sa chaba have se khoi da ma hakchang phabra have je khoi na yeng ba khoi na bible de gi chu khoi na khara yeng na si aduga aina nga sa haidi banu pi asi quotation de gi alanjo hakki mana iramba direction de gi chu khoi na mu khara yeng bi si yeng na si have jine aduna first Peter 2 gi 11 da asuna hai dearly beloved ai gi nung shiraba isinawsang I beseech you as a stranger and pilgrims lang phai chapa lamlan da mi ama oina aina na khoi da haijari khoi christian have je lang phai chali ba mi ne abstain thadu from fleshly lust hakchangi apamba adudagi which work against the soul ai khoi gi thawai da ai khoi gi punsi da an toriba hakchangi apamba sing lust mi hoba apamba sing do adudagi kedoba ai khoi thadu hai nausa aduna ai khoi na sa chaba haibasichu hakchangi apamba adugi makhal amani nausa misina sa chaba haibje kaino tomorrow adiga khoina maru marang patna hapak season tawraga thongaga sabne be chamchamna kana su pangna sanate aduna asigumba je khoi hakchangi apamba asigumba asidagi ekhoi thadu haibne aduna ga khoina mamangi matamda khoina sa chaba ina pamne haibnate mamangi matamda sa chaba ishona permission pirami karino hai kaigino haibun mamangi matamda sa haibse yamna hakchang parami makhoi kedewe kanda laina thna chelamde adubu hojiki matamda di masi fatte adu karigino haibse khoina mu yengse sa chabagi amang se khoina khara mu khoina yengba yai sa chabaje shona nawagi matamda permission pi gipse karigino haiba matamda ising isawgi matamda permission pi gipse karigina da ai khoi mi bige life span do masi tension la ngai ni sei chama pan hingba do tension la ngai gi thamak tane ai masi maram da yang ngang ro maram da gi shogi sinda haiba tu da yam na ngang khre madu gi sinda to ten khoi gi punsi tension ni ngai ni kaigino sa sa ga punsi tension la di sa da yaw ribo protein na sina kai do khoi gi growth se yam na thuan le thuan bana maram moidina khoi je thun alo shala le aduna khoi punsi tension le aduga sa da yaw aduga mana masing da yaw ribo protein haibjina kai no khanda ai khoi gi building blocks haina khane khoi mi bu changa pasa ga pada yaw ribo moroi ba masa am protein ne adu mana masing da phangi ba protein na jina khoi je tamna chawkhal le growth che tamna tawhale aduna maram moidana mana masing chaba mi sing na kaitoba punsi sangale ahal thu no oshalandre adum na ha oine isa de taka tekna adum le hele hapsi adu khani yengse khara khona masi khona number 1 silegre number 2 da khona sas I quotation parake minister of healing haidaba like asigi page 315 ta sunai the moral evils of flesh diet are not less marked than are the physical itself aikoina sa chabagi kwadi phattaba karino haibi haigi magi khudam haibsi keno aikoi gi hakchang je nahan ba haibi sa chaba mina aikoi gi hakchang je nahali haibni sin flesh food is injurious to health aduna sa chaba haibsina aikoi gi hakchang surely haigo and whatever affects a body has a corresponding effect upon the mind and the soul aikoi gi hakchang bu sohan ba taragdi masina aikoi gi lamsatta aikoi gi sajata aikoi gi thawaida masina effect anum laigini ham hakchang phattaba mi na ishob khur phajana khurma ngamoi magi lamsa sajuju afabu ngamo habsi masini koin maram ngane ju thakpa misina magi wangang changa thai mi matam da kari ngang ni kha kan habsu khangde maduna masi ekoina hakchang sui habsi ni sinapsa koin khangga do chen masina number point 2 ni aduna sa sa basina khoi gi hakchang sole ai khoi gi lamsa sole aduga ahum suba point da mu akoina athangi point ahum suba da akoine yengse ahum suba point da sa sa basina kari ta holi haiba matamda ai amu pajarake sida ai quotation ko testimony for the church volume haidaba lyric asigi volume 2 da asumna it is impossible for those who make free use of flesh meats to have an unclouded brain and active intellect habsni masina habsi saje adum ningdamna sa adum sadna leriba mishina makhoi gi brain se unclouded habni koina brain de amna sengna samna dana leiba aduga khoi gi pungning khoi gi wakhal loksingde yamna singna leiba habse thokte ha masina maram di karigino haiba matanda sa sa ba matanda khoi gi digestion je yamna tapale tapana maram hoituna
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯞꯍꯜꯂꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯆꯥꯔꯗꯤ ꯎꯍꯩ ꯆꯥꯔꯗꯤ ꯁꯨꯞꯅꯇꯪꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯡ 1 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 2 ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯪꯉꯤ ꯁꯥ ꯆꯥꯕꯗꯤ ꯄꯨꯡ 5 6 7 ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯪꯈꯠꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯨꯝꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯈꯥꯎꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯨꯝꯃꯟꯕ ꯐꯥꯎꯋꯦꯕ ꯄꯨꯝꯃꯟꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯃꯊꯪꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯖꯔꯛꯈꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤꯁꯤꯡꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯊꯥꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯉꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯥ ꯆꯥꯗꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥ ꯉꯥꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯪꯒꯣꯝꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯌꯦꯔꯨꯝꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯦ ꯃꯍꯥꯇꯃꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯒꯤꯂꯥꯁ ꯑꯃꯃꯝ ꯊꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯝꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠꯇ ꯀꯩꯗꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯥꯎꯕꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯜꯂꯤꯑꯅ ꯃꯍꯥꯇꯃꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯥ ꯆꯥꯗꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯇꯃꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯦꯖ 64ꯗ ꯃꯣꯏ ꯗ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯤꯡ ꯊꯕꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯡꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯦ ꯗ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯂꯝꯆꯠ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯄꯥꯋꯔꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯆꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯁ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯦꯠ ꯕꯥꯏ ꯗ ꯍꯦꯕꯤꯆꯨꯑꯦꯜ ꯌꯨꯁ ꯑꯣꯐ ꯐ꯭ꯂꯦꯁ ꯃꯤꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏ ꯃꯒꯨꯟꯗꯣ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯠ ꯏꯇꯤꯡ ꯗꯤꯔꯦꯁ ꯗ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯁꯥ ꯆꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯣꯔꯒꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯗꯤꯁꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯅꯥꯎꯁꯥ ꯗꯤꯁꯑꯣꯔꯗꯔ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯍꯟꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯖꯦꯁꯇꯤꯞ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯅ ꯆꯥꯕ ꯇꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯍꯟꯕꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯔꯚꯁ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯔꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯀ꯭ꯔꯤꯇꯔꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯠꯇꯕꯁꯤꯡ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯦ ꯗꯤꯁꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥ ꯆꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯕꯤꯀ꯭ꯂꯥꯎꯁ ꯗ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯆꯃꯝꯅꯍꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯝꯁꯜꯍꯜꯂꯤ ꯕ꯭ꯂꯟꯁ ꯗ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯁꯦꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯕ꯭ꯂꯟꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐ ꯐꯠꯇ ꯑꯆꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯁꯦꯟꯁ ꯃꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯄꯪꯊꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯃꯥꯏꯗꯣ ꯆꯝꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯛꯇꯤꯗꯣ ꯂꯩꯍꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯐꯠꯇꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯅꯝꯕꯔ ꯄꯣꯏꯟ 3 ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯝꯕꯔ 4ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯀꯣ ꯃꯁꯤ 4ꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯏꯠ ꯀꯔꯞꯁ ꯑꯋꯥꯔ ꯃꯣꯔꯦꯜꯁ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯑꯦꯂꯤꯇꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯔꯤꯗꯣ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯣꯠꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯄꯥꯔꯛꯀꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯦꯖ 222ꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯗ ꯀꯃꯟ ꯌꯨꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯐ꯭ꯂꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯠ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ had a deteriorating influence upon the moral as well as the physical constitution and masina habse sa sabsina aikogi hakchang du soli aduga akogi lamcha sajasu soli habse masine by meat eating the physical mental and moral powers are weakened hai sina conscience of diet and food page 261 da sa saba sina aikogi hakchang aikogi brain gi shakti hairibse masi keduba ꯁꯣꯟꯊ ꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯁꯣꯟꯊꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯐꯕ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯆꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯝꯕꯔ 5ꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥ ꯆꯥꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯟ ꯗꯥꯏꯠ ꯑꯦꯟ ꯐꯨꯗ ꯄꯦꯖ 269 Man is built up from that which he eats ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ Don't forget ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯎꯕ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ Animal patients bear sway as the result of meat eating ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ meat eating ꯁꯥ ꯆꯥꯕꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝꯆꯠꯇꯣ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ and tobacco using and liquor drinking ꯀꯣ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨ ꯊꯛꯄꯁꯦ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨ ꯊꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯁꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯗ꯭ꯔꯛ ꯑꯦꯗꯤꯛ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯗꯅ ꯆꯨꯗꯅ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤꯅꯣ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇꯒꯤꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯆꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ
angang apik angang sing da khoi na hujik more ye sapotting mimi aduna sing pickles aduna thau thum anang kan yaw spices yaw sing se chare sabuduna maram moiduna kai do mukhai acham besin dak sa baina dre adudagi mukhai sa sani sa thum ba si morok sa dre di haute morok marang hapatai thau thum anang kai na thum khara yaklab hapatai aduga khoina thum bane adu hai sa sing chare sabudu matam da khoi haksang ni ko craving je ko san thang bu am hele ba aduna maram dre excitement haksang excitement am phang bu je pame aduna maram moidana mamai khana kai do kani aduna nisha pawa khoina kwa talab asina sing sa ba holen adin mamai thang de ke de ju thalani de addiction so la khoi sama jo helen punna ma ki haw khumai se kai no tamna khoi imung de angang sing pi nge de hona sa pi je ba asina sing ba hoba du maru marang yaw ba si tam sa ba masidi ge khoi oi la ibini have se masi addiction have je masina sem bane bi chinau sing masi gi fe khoi no ji urim ni mase aina harib se khoi na harib se sumbra lal bra have se la khoi na sana ko yeng ba yai khan ba yai masine aduga muk sa bine kai doge matamda sa ba mi singna makhoi gi lamsa sa to sa gi lamsa o hele masi sida mu yeng se aina mu para ke hoji conscience and diet and first page 389 that sunai a mid diet changes the disposition ai khoi gi lamsa sa wangang changang do sa ba sin hom to e kan strengthens animalism sa gi lamsa to ai khoi da pangan khalale we are composed of what we eat ai khoi na sa ba du na khoi shemani eating much flesh will diminish intellectual activity have masina aduna sa am sa ba sin ai khoi gi brain gi thabuk si jo handai have aduna masida aina hainin badi kai doge matamda sa ba misina makhoi da sa gi lamsa to handle se a diet of flesh meat links tends to develop animalism have masi uhere a development animalism lessons spirituality rendering the mind incapable of understanding truth and aduga hai ba sa gi lamsa che khoi da yokhale pa jin mo khoi na asum arang le khoi na khangba ngam gi shakti le chetre hauji khoi na pithibi da tholi ba mayam je crime against women nupi gi matak ta sathari ba crime asigmo mayam je kari de gi tholak kono ha da masi khoi sinjak te gi ne khoi na sinjak che control to bo matam da loin ora kan sinawsa aduna sa cha ba habsin na kai doi khoi je sa gi lamsa do le khoi na para yam tam ba yai ne yemo khoi pithibi da le akan ba sa sing mana ma sing cha ba sa sing ji ga sa in cha ba sa sing ga makhoi gi lamsa cha je krai de gi yeng ham kai aduga kai nong sa in cha ba ji ba sing ge makhoi gi lamsa ti hinchai tam ngak ne aduna makhoi bu sa gi lamsa ra ne aduga san gumba hameng gumba iroi gumba makhoi gi lamsa ti yam tappe ba makhoi ma pangan ju yam kal le bi sinawsa aduna hari ba sa gi lamsa che khoi na ke do bi sa ra ga khoi chain cha bo ere aduna khoi gi iche san sing kairoli kai da le ba khoi gi ima sina sing ba iche san le ba me de mat nat ba mieng ge aduna nat ta ba thabak do to bi re masi puna ma ki maru di kai no khanda khoi na sa ba sina masi gi amna mari le ne ba sa ba ni sa ba asina asiga khoi na crime pitching sathari ba crime have je masi gi am mari le masi na maram boidina khoi gi brand ma pangun sola le salal buduna afaba achumba karino fataba karino ba khangande khudak ko ba masagi aning apam do phangna bo honare adun maram de wakan khanta na ta hore aduna pa have se ta hole masi samas da asugmati fataba le se masi na ni have se masi na lore adagi meat should not be placed before our children khoi gi angang ching mamangda sa je tham pijaroi demne its important is to excite and strengthen lower powers and akhoi na masina ke do akhoi lower power kone appetite patient desire je masibu ke do ba mapang khalale has a tendency to deaden the moral powers aduna akhoi na apapata ko khoi lamsa sa je masibu sithan bagi ko sakti ase lei have ni sinawsa aduna masi amna phatte have sini masi lere aduga mathangda number 7 da ko number 7 da ana aroi boina number 7 da it causes physical illness and lifestyle disease ko masina ekoina buji aina buji paja ka akan warning ni masina kai to ke haru matam ko yingse ill health in a variety of form koina hakchang phataba hiram khuding da koina form amam da koina hiram kyamarum da koi miyo bi hakchang phatri base mase if effect could be traced to the cause masigi horkom je cry masigi horkom je cry da no haina thiba matam da ko would reveal the sure result of flattening masigi result de khone thira pom matam da kaino masi sa bi soiden oiram gani ha ni sinawsa poi sa ba kaktan loi tholam di nate khone sa de sinda phatta ba junk food sing mayam sing de
masigumba saba aduga sa saba aduga mana masing da chu pesticide asina chingba am yaw ba saba se masina thon mane ba adubu mana masing da yaw ba pesticide se masiga sa da yaw ba pesticide ki level je khoni yengba matamda sa da yaw ba sina achunmati hele bisna sa mana masing de khoni kamni khoina hoi organic oi bu mong da kap sina kwai phare adu na thab organic oi bu mong da na tadu moi waiting period to yengba matamdi mokoi da waiting period to ki matung da sa da mathanda mokoi poison yaw bu mokoi na masana dum shendok sa bagi laiba kharabudi laihawe laihoraga ju phayaba sadadi madu nate sinausa sadadi poison deu adum mokhoina sara bisinga tunda shendok sa gadawne adubu haidi ba sadadi madu shendok na bagi mokhoida pangan sakti do leijade mokhoina aphaba sinda sara si sengane abu khande mokhoina pamdo sa basine masina maram oidana mokhoina lainatina makhal ai ambaje karai di kari gi mari laini haba mutanda sa ba isika mari loina laini eba. Many times when milk is eaten, it decays in the stomach, and chronic disease, cancer, tumors, and pulmonary disease are largely caused by meat eating. Maduna sa saba ayaba matamda kanaw missing sa big tanababu kain chaba matamda kaidawi nongala puda siramba mi myam yaw. Karino haiba matamda heart attack odan. Masiko saba tamda masi shibne. Aduna ayaba matamda sa saba missing kaidawi haiba matamda tumbang da tana mabuk to oire tuna mabuk ta pumme dana maram oidana kaidoba phattaba yam thadore baduna ekhoje laina tina je ohele be sinausa masini am phattaba haibse khoina cham phage de stomach phobata stomach phatraba khoi sa khaude phatraba khoi cham pharoi haibse masi khoina kaugumsi haibsini aduga sida hai cancer khoina pitib da yamna nanari ba cancer sing tumors apop atang haib lei aduga pulmonary disease ade khoi singli nauri ga mari lena basing heart ga mari lena ba laina sing je masi kari ga mari lastly ko ayam bana ko caused by meat eating sa badi thokne hoi sa draga su masi khara je thoi atopa factor khara ju thoi le adugo khoi chemical sing ha da uji ki poison oiba khoi pesticide insecticide fungicide asigmo myam su masi asi yaw sing da sing cha ba phattaba nu chon da bendai ju micro churu thakpa da chu oi adu bu khai do yam tana ayam bana sida haibsi karina thole yam matanda sa ba sina cancer thole sa da bumana masing chaba mi ga sa chaba mi singa cancer sok gi changi yengba matanda sa ba mi no ekne mana masing chaba mi sing nda ayam ba matanda ko khoi thole sina sa masi karina kan sa chaba ni khoi gi cell gi structure da khoi gi ma gi mong da on thu ibne aduga cancer cells ni form to masini mokoi da sa da antioxidant haibsi ka issue yauding khoi ga chang mun da oxidation adi oxygen ga thengnara kan da kedo matamda akoina carbon dioxide mo phattaba toxic myam de polai ne adubu hariba oxidation thokje karina nga thokhe matamda khoina mana masing ohiwa sing fiber sing hariba sing yam sara kan de masi phai habs ne aduga medical ministry page 267 da meat is the greatest disease breeder that can be introduced into the human system. Greatest disease breeder. I da laina je pohonba mi bi haksang de ko laina pohonaba masak hai tare ko masi je kanano kana sa ba sin khoi gi mi bi haksang de mo khoi gi system da laina tina sukimati pohonaba masak to adu man oi breeder and breed adi khona dara sin breeder adi dara sanduhan muje masi laina tina khoi haksang da sanduhan muje kari no oyam tana sa ba habsina oi li habsi masi da man ma action ni asi aduga mu khoina mu yeng se sidai the testimony of the examiner is that very few animals are free from disease, scrofula, tuberculosis, and numbers of other like affection. Aduna kanawa mission na huji examine sa ding mo da sa je na tin apa prain yeng ba matam da ko kai do matam ayam bana lai na tin yaw da bache scrofula di khoi ki skin di khoi skin gi tb sina si aduga tb sina ching bache yaw da ba sa je yam leite hai those who use fast foods little know what they are eating sa ba mission mo khoi kari chare chi kai chu khang yam na khang banate often if they could see the animal while living and know qualities of the meat they eat hingi matam da sa na mo khoina sa sing sa re bisinjak che kari no mo khoina ka mai hingi ab je mo khoina khangaba they would turn from it with loading ko mo khoi to sa bna ko mo khoi saning moi hai
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯛꯀꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯥꯖꯦ ꯐꯠꯇꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯆꯥꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯦ people are continually eating flesh that is filled with tuberculosis cancer germs ko TB na pik thanba cancer na thamba asigumba laina singje kaidoba mokhoina oige I hamni ko tuberculosis cancer and other fatal diseases are thus communicated asumana leprosy asina singba singje masi sa sa bade ki ko koina sa de ki ko mi da mathang mathang na phani habne aduga aroi aduga masina ai part to dam masi gi makha sa thajarke aduga sideda mo aroi de ko the liability to take disease is increased and fall by meat eating hai sina book testimony for the church volume book 2 gi ko page 64 da hai aduna ai mi obda laina tina na ba gi chang se sa sa ba mi sina mana masing cha ba sina to pa chindak cha ba gi sat tara se na ba gi chang se henkal li hai mase sa sa ba sina koina koi cham cham dana mana masing cha la ba mi sina na ba adu de gi budi sa sa ra na ba mi sina saruk tara henkal li hai mase It's a very dangerous warning God has given us. But see, I could people. I'm not some ticker of a sugar warning is now. I don't know, Sigri, a quina, Sidolosh lay, a dugana quina matanga, in a moon in Ercani, San Sabasina, Kadi, the Wihamatan, which is toy, but not now, give Maram did in a matangidam, Anjage, Matamje, Yamatam, no Maram Wedana, Batuna, is now a quina, Sasabas a quina, Muna Kanji, Agis, Monday, Hantan Tabu. High business chumbra lambra to Nakoina, Nasana practical in the Tauga in view, Chumagadi Nako in view, Lalagadi Nakoni Lala Kaladi Nakoni in Bigino, Masi, Chumbra lambra has in the Quina, Tidopu has in it. Aduna Sigidi Tabi Mams in the port in a view, Aduka Maka part 2 was in the Quina, Masi is a tapo Makaze, Masi in Murway, Masi in the Quina, Shoidan and Yang Tabu, Aduka Nakogi, it's now in the shared of view. Aduna Masi decide that, Rosalage, pray to see shorter. Sagadalebi Paisham Taxare, Nakitogandi, Nasi Changa Pum Sedaripa, when the Kratam Zakare, Nana, quick box Angfana, Nadi Ekana Lani, Aduga Quina Sata Abasigi Pataba, Patching Adugi Maram de Queen in Ekare, put a massive pike quick Tamoida, Patamduna, Massi in Duna Patan Satsabamba, high with the wind, the Taka, which now couldn't then on a board in a view, or when a tap the Natanamoko Massim now the Massi Sumbase, Patana Santo Panga, I do. Nan or Henby by shore, Papsula, and I was Sunan, Port Review, Katana Naki, the Tabokia to Jabon, Prabhu Christ, Amen.